For dagwe vokona be mat moaje. Ijang ye mo de be mat ba vak borok chire tu ku be si chama be gong tek. Ajam ko hodoyo de ho work for dagwe for the watok limi ka he ninves. Working for dagwe yina zarap me dara Chris Bature. With a Paul Changda, Massa Town Shoma, with a lawon, Dagwe Dare with a fengoku, the Tayemo, they gave us the who gave us so jojo, with a feng the Ben Cannon, the who Ben Cannon mo jojo, with a feng the Tishina Hod Yuno, or known as Saramo, Durbin Laho me form, with a feng the Quame Yesu Christi, they a big Jared her not, with a Sarawon, Haro the Yuno, Kusel Hod, do the Telbemo, with a feng out the talk, I walk hamot, the one with the Jizai Yesu, you are much sewed. Amen. Basamot, you know, I see ye Jigubograng, Yeshaya. No, he kuru visis ko he lango he mesen void lango in tune ngwamo le sikyo basawot gawe irayin ini tesebe du beves ini jaga spear mod bi mat ini dulve berek na wo iduk shot gu ini robi pen na se gas shot ite ini serese ye pia bi kuma nani hien yene be rase ijang de dagwi dare ibave nyagad hine yene be rase ijang de dagwi dare ibave na resort yi vel yigige yene be tele igwa na inbi se sele yene be lese pie ni dani reimin igwa bi be mobos hin idi chumo gubi holohin vok idi sisam mwano shom dagwi dare ye yi roswet guvo me gu base inara naga gutabak hin gawe ira Assyria me judo sidi gwele iji shunhu nasiri burung na mitabak hin wada feng de basa hine de gwamot abasawot ko masisim dem ti batawot de tin ha he de wada se rame fom ejin polonimo wada sisim do ritok ise de te yom homo hasi de te jere ise de te covid-19 de vampire yasiki te de be marmare ko se te le ku yasi sherak mwa be pomoje ko de di eji basamot he mesen yugo boran yishaya tinu he kuru be bade be nas ye lango hi mesen voro hi tama wode di homo e lango hi tungun woro be madven de dagwe non je bagalin velo de ves barate benen barat lasa ni samen de dagwi wode di bitin habitat vende jam dente batawut wode di woro wode quarrel du dagwi he mesen a hine himba wode di woro wode sexa be du dagwi hintat wode di wode quarrel ni samot ni shira pass de dagwi ne de na sine sa vone she bakbak yaga jende dagwi akada yongo de mo haka gaso de yewe yaga nowe ye bulus manzo ayiwo vide pichak de to gaso de simi dagwi wet ayiru kuri to gaso wet bitom le gwibi to gaso wet yom hi to gaso wet dagwi ba se de pichak ye gaso de yewe iru fugu iye vei ko vede gas itebo de dagwi avei atewot bareme hi tos le to bareme hi ke sako bareme hi boss bareme hi birem bareme hi ra pieves bareme hi tumadara yol de dagwi avede he ku he ha gaso de dagwi yaka do de si be ne ra dagwet ku de fen mwando de pie nga ne kanate dagwet to de kweme Yesu Christi de vejiv je yemo de ku ya banen mot ko yere kume de loso ni mime wura se ni ken kura se halabanen de kus yibanen dor bin ter jere nu yel dagwi yunung wura sisimin dori di tinu hin ba da tapindete benen de ne ves na sijije wura di ji basa homo dagwe dunga wot wo be mat basere be dume de be bin se gong de be mod be mat basere be du dagwi de be se gong de be mod be kuma de be mod ni hien be wura sere be dume dodo bin ro vomo de ba sisimi be berek vomo de ba si eji yom vomo de ba si jama de be bin tumala yen de be ha sakode be se viri wura ha tumal ku de dul shot wura ha te shot ya sere wura ha te ha boss havi wura ha te be madven de be ve kubi shira ki boss piende sikite ejije yine wura ha sere be du dagwi konde dagwe yi ni drang da sida kawat wura yi care ni drang da tisi pichakwet wo tok lan jemzo wo tok diang de kwa gwamut wo tok diang de be ha be mat ku pichak yid bin tewet
Masisem do tok wogo dagwi yumu da nung be du be shabe bavani do be gengve ten do da di ne polo ne de na kweji basa do basa dagwi a nung be du vina no de bin young velmot de bin young sound modijin lomot de bin young the same the word yaka no da nung be du mo ba se vende be taka word be du mo ba se pien dirik chak de dagwe tele termorwet dagwe te would be du vina no ya do bin se sangal rat dol bin se sangal intiang dol bin se ye dienge dol bin se renu yel dol bin se woro eji kaye pie de yesite the word misende ni bin di esere insere be mat bayan kawe mat ani hidwame yende esimela tergonga ni tiang ni se wet ya no de dagwe anon be du bisha bavumwa de bin dun awot dem de kwangwase de dun awot konde jam do doye de dun awot konde asi gangram de dun awot kon henda he ve wo de yom abdu non be du vinga no de ben gaso de nevis a non be du vinga no de paro yulwil do likije ne boy a non be du vinga no de ye ben dun awot be gong venda pie ende ye yong ye yi ben rane sade wot short ji wot ba talk what vel hera sade be mat be da kubera sade be mat be tabera sade be mat nyamo hera sade be mat pendete jenda damuda hawawu yambase iji kon hena and the dagwe kada non gamde berabene nyamo he yese tangayen vide pende tewe yambara jogo de nyamo he yena vebe non nyamo he mwa neza yamba ya womo obita ofe ba ya womo obita o chung ba ya womo obita o gang kubi ya womo bita o chungun kubi ya womo bita o dwa kubi ya womo bita o viel no yamba non yamba se mwa ekon hini vile bor hagwet yaga no dagwe se dunga wod ijire hame yunu wogo yaga seksa bidu de be madba sege de te JSG yom wora sege bidu romo bi devives babiti tara bi devives wet moro mwasi ba tise moro mwasi wet loso mi ba tise loso mi wet romo mari to rapien de simi yaga wora te bitum romo wora ve wora to be dagwe be mat romo ji sang modi ji velmot misendol bin tok pie yende sikiki yende siki ve wo de ko we mobas be mat ne jwang shigi boss bias be da fugude be gwa pie ma ngan toso da to romo mat hak yene vezong imba ye ba hadad wet velo ba poltian wet ko mo abera pie ngano yaga simira to me ya yembi simi de yembi se pichak ye jay ko yembi kwelan be mat mo ko be tebe mat be ede yen ko wo bo we de be mat yeso kana yi yire bok e dunga be mat gonga vit mwande ba ka tok dagwet ko ko sisimi wodo ho dunga mboy e be hak ba si ji church ba say yeso zong hasi tok dagwet se horase jiye se hotok de hame no de dagwi ayang Joshua ayago bograngomo dogo gasa yinumo basagwe geside turu ko ha piende bajak ejigu rangomo ko ravomo wore basari ha dagwi mo ko piende nusu yinumo yaside tu akadme vomo de basiji chuna akadme vomo de basi ejini jik ko walk mwad e kishira rated boss rose pie naga gwinin kwa wo ye seye naga ba ya de binse de rehelpiemo naga bitat ko ti wo mwa har kwa ti shira wo aradu wo shira wo wallahi tallahi urata binti yue urata madloto yue urata pembitan ye wallahi tallahi ma wodi teraka wodi te simi j ida simi lo dagwe would te simi be mat he dal simi dagwe ye wo pere dagwe ye wo tasa vile mwasi wada nse jijewe itse dagwe ayo mwasi we ku yeso yiwo yine tele hin wanda e talk moro back zon wet moro de talk to moro ni ken in tele hin he bedam bati dol verade jen wo de vese bedamore kur missing de mi hoverade tende ye yishaya ayuman hoverade geze de dagwe veve hoverade jen de dagwe veden ye gat pie de dunga pie yen de kawe madara hoverade ho mo de hochi wasi marra ho basa go bokra dagwe motok akwai bogwangwa bitangwe abincin ini de vampire daily gospel de vampire yedo de basa misinum rangal ho hataba jutgu bogran dagwi de hoyi men basa gwe yi meson votalama hodi tok dagwi kat ho tik he de se piende ho wo be madba hawet be madva de batangan be marla e beria
ka ye jeng se yemba wok ha dagwi bite volo ku wonyegat ha dagwi mo de bibindi ke piene ba ha yen ye se noret yaga wudiki woks ne ha be mat ebe kundung ha ebe bogrando de basa den dem lusal mot kurva prela me fom baraka deep ha mo ha sitiang noet tok Yesu Christi hasi perembui basa go bograng me de seleka big jere ihe de hasi nung ne bui yaga no de ha dagwi haywo hasi fitila ibolmot ku ha dagwi hasi ne bui igongmot yaga no si bingbing that is jujeng do basa ha dagwi there talk pin the dagwe se ha see what I talk no wuri deng tiang wuri sang la wuri deng tiang ise wuri si fugu de more fugu se da ted chap fugu se la ted yas de bidaba tigan lo madwini eju chabo mwakoro madwini eju chabo kwaro begwame de vok pichak be hagalomo basi tesa be men yep basi gasingwa ya piaje be hak basere yas yene betiga ni hen be basi serespie be kuma o ya yambasi be gwa de da lomo ku se piemena woda se la piende ba jamwet ku vel hasi toso de wot se vel ha wot toso de be mat velo hi ke be maro shodise be mar basi toso de wot be peng basi toso de wot be kuma basi toso de wot ni hen na si toso de wot ya piende site be kana de velo basi toso de wot ya wode ro pie wode ro chap jinin abe mar be tat ke be nas back robo ba fom men gwate kisi lo shot ka yeje piende ba si mien wet ku yembe wo se ye ku bi wo imien wo ya yemba tok yene be nons be match shot jam ke kuma yemba tok ni si sen sei pie be mat ku di yu report tenha kamara bata dagwe si mo si wetfa dagwe si dagwe volito dagwe ibe ka ye pie vile piende wo di tok lereye de ye sana diwet mo si lolo hot de teraka mo si lolo hot de bata de piende ha dagwe asi dunga wot ejugu bogram me dagwe si dunga wot wo se wura sarabidu kawe he said the word wo de teraka wo se ne gonmot de vo dagwe govun vili he yi piende ayong ye ya da tabakot wo de teraka ha dagwe hiwo wo verade gesen de dagwe venya wo de si ha dagwe hiwo de ho sekto chap ma hagwe ku ho ne ho seseki be ha voman ba di wo be da en lo ne hakda ba kusu be maku ba kusu eromo be wo ku ho verbos wo chabo ye simien irane be nong damo konde e hozon ko to kono ba hasi he mean wet ko ne ho city e he mean ho seseka shot lomo ho seseka ba duromo do be se velmarwa asinkiri wo teraka wo tigne gonne ya wo da tigne wet ni vesne rahot no sikora won do the narabe tomot inu yel dagwe do the lolo dagwe ya ka pie yende site iji velmot lusa ni mi de fugu de be mot de vampire rane be damol ba mahawot wo be losen shi ro marma be sinde be losen shi we de beraka be hakba be ti wo hu dipe meraho ko mwasi ko yi ko ra gwemo pichara se dagwe simi teraka den gonne o la won dagwe dare wo de fenga hu wo de feng den musis mo de teyemo wo de feng yaga wo si dagwe wo pere na otara wo de feng ya mo ka se de hu wo si to so liyom inu yelmo wo se lolo hu do halawot banan mot wo se ra won ya bongo mot wo de se ra won de bu gomma wo de se ra won de bi da wo de se ra won ya be maku wo se ra won ya bi wen de bu khong wo de se ra won ya kan ne mot wo ra vuru wo ra honnen halawot banan mot da kuso den mi Yesu Christi yor bin tet hala to yo dado huti ten ratmo ratel vilhomo yara vok mar hagwet hon jiho hutok sewut wala ho benen halawut wada fen ya kwayi se wada tosaka bok ni yelmo wada halawut wada kusot yibanen mot wada fen ya wada se sako wa won mot ku ha kusot yibanen mot ijiza Yesu wada rawon amen wada fen piak de ha homo dagwa ten ratmo ijiza Yesu Christi amen dagwila ila bikwande min yenve Ura nong sago yina sesele denerat ne ha dagwi yina zarap me dara Chris Bature yinete wonta in kundung Highland FM Jos kahe kasi nas form na kasi diam timin na kuru na betun vok na diam timin na biro yini tok yila narang womo yara sele ke won vid shatat vid read winning nas winning tumun shatat timin vid dagwe ate ine ne rat memoire dagwila ila bi matfuku